سالگی استقلالیت راغون کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت پیشروان تشبسکار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон. дар соли 2026 озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ баргузор карда шавад. низомнома, ҳайати комиссия ва ҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ тасдиқ карда шаванд. вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, академияи миллии илмҳои тоҷикистон, муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаҳои оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, кор бо ҷавонон ва варзиш, телевизион ва радио, кор бо занон ва оила, иттифоқи нависандагони тоҷикистон ҷиҳати дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои зарурӣ андешанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру Нояҳо иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда, ғолибони озмун ва омӯзгоронеро ки шогирдонашон дар даври ҷумҳуриявии озмун барандаи ҷоизаҳо шуданд, аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд гардонанд. вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки барои соли 2026 пешбинӣ гардиданд, ба дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати баргузор гаштани озмуни мазкур 2 миллиону 660 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон истифодаи мақсадноки маблағи ҷудошударо таъмин карда, оид ба хароҷоти анҷомдода ба вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд. назорати иҷрои амри мазкур ба зиммаи муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон гузошта шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 августи соли 2025. дар замони истиқлоли давлатии худшиносию худогоҳӣ, ҳифзи марзу буми кишвар, эҳёи анъанаву оинҳои пешин, арҷ гузоштан ба осори инсонпарваронаи адибону олимони гузаштаи халқи тоҷик тавассути сиёсати илму адабпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вусъати тоза пайдо кард. дар ин росто ҳадаф аз иқдоми наҷибонаи ба ҳар як хонадони мардуми кишвар тақдим намудани шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ ва баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар соли 2026 аз он иборат аст ки мардуми фарҳангпарвари мо аз гузаштаи дурахшони миллати худ огоҳӣ боз ҳам бештар ёфта ба қадри давлатсозиву давлатдории дирӯзаву имрӯзаи сарзамин ва арзишҳои истиқлоли давлатӣ дар замони муосир бирасанд ва барои ояндаи неки сарзамини худ ҷаҳду талош намоянд. мазмун ва муҳтавои ин шоҳкории адабиёт хонандаро ба заҳматҳо, омӯзишу таҳлилҳо, ковишҳои таърихию фарҳангӣ, истифодаи вожаҳои ноб, тасвирҳои гуногуни табиат, муборизаҳои паҳлавонону шоҳон барои ҳифзи марзубум, ифтихори ватандорӣ, шаҳомати бузурги ориёӣ ва монанди инҳо бар ин арзишҳои муҳими эҷодӣ ошно месозад. бинобар ин зарур аст ки дар асоси арзишҳои миллию фарҳангие ки дар тӯли ҳазорсолаҳо ташаккулу бунёд ёфтанд ва Фирдавсии бузург
آنها را عامل ماندگاری هر یک ملت و سرزمین دانسته است. جوانان و نورسان و کودکان و خوانندگان را به تعلیم و تربیت نیک فرا بگیریم تا که امروز آنها به علم و دانش، حفظ سرزمین کشور، پهلوانی و دلیری، انسان دوستی و هنرمندی و کسب آموزی رو آورده خود را از بیگانه شوی و آمیزش با دیگر فرهنگ و آیین‌ها حفظ نمایند. آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی سال 2026 به افتخار 35 سالگی جشن مقدس ملیمان استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد تحکیم همه‌جانبه هویت ملی، ارجگذاری به تاریخ پر افتخار ملت تاجیک، آموزش عمیق و همه‌جانبه کارنامه‌های شایسته نیاگانمان در طول تاریخ، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و با همین راه شناخت بهتری نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت که با دلیل‌های ردناپذیر و با تکیه به سرچشمه‌های علمی و تاریخی در اثر ماندگار و پرارزش حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه انعکاس یافته است برگزار می شود. آزمون ذکر شده در بین اهالی کشور از جمله خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی، آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت، کلانسالان، نمایندگان کسب و کار گوناگون و دیگر طبقه‌های اهالی کشور و شهروندان خارجی با استثنای عضو وابسته و پیوسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، عالمان محققانی که وابسته به شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی تحقیقات انجام دادند یا رساله‌های علمی نوشته حمایت کردند دایر می‌گردد. آزمون از 4 دور عبارت بوده: دور یکم ماه مارس سال 2026 و دور چهارم یعنی دور نهایی نیمه یکم ماه دکبر در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار و جمع‌بست می‌گردد. سرپرست آزمون به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده. برای مکافاتانیدن غالبان آزمون از فاند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 2,660,000 سومانی جدا کرده می شود. در یک وقت مطابق امر مذکور مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری جهت در سطح بلند تشکیل و برگزار کردن دورهای یکم، دوم و سیوم آزمون مسئول بوده وظیفه‌دار شدند که غالبان و آموزگاران آنها را از جهت مادی و معنوی هوسمند گردانند. با تشبوس پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان باز یک آزمون دیگر گذرانیده می شود. آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی سال 2026 با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی برگزار می گردد. شرح بیشتر در تهیه همکارانمون. اینک اقدام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت خودآگاهی و خودشناسی و آگاهی هرچی بیشتری مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجدادی خویش سال 2026 آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی برگزار می‌گردد. هدف از این اقدام نجیبانه برگزار نمودن آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی در سال 2026 از آن عبارت است که مردم فرهنگ پرور ما از گذشته درخشان ملت خود آگاهی باز هم بیشتر یافته به قدر دولتسازی و دولتداری دیروزه و امروزه سرزمین و ارزش‌های استقلال دولتی در زمان معاصر برسند و برای آینده نیک سرزمین خود جهد و تلاش نمایند. بروخت دیگر آزمون‌هایی که فرهنگ و ملتی در بلند برداشتن فرهنگ و ملت ما سهم گذاشتند، باز آزمون شاهنامه خوانی علاوه می‌گردد که این هم یکی از خبرهای بسیار خوشایند برای ملت ما خواهد بود. چاپ شاهنامه فردوسی یکی از نویدهای دیگری تاریخی این ملت به شمار می رود که بعد از گیری پرزیدنت محترم این هم در کشور ما عملی شد و برای هر یک خاندان ملت ما تقدیم گردید که این هم می تواند در بلند برداشتن سطح معنویات و دانش و خرد مردم ما سهم ارزنده داشته باشد. آزمون از 4 دور عبارت بوده: دور یکم ماه مارس سال 2026 و دور چهارم یعنی دور نهایی نیمه یکم ماه دکبر جمع‌بست می‌گردد. آزمون ذکر گردیده در بین اهالی کشور از جمله خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی،
омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат, калонсолон, намояндагони касбу кори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар аз шаҳрвандони хориҷӣ ба истиснои узви вобаста ва пайвастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, олимону муҳаққиқоне ки вобаста ба шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ таҳқиқот анҷом додаанд ё рисолаҳои илмӣ навишта ҳимоя кардаанд, доир мегардад. ин асар сиришт ва сарнавишти миллати моро аз оғози таърих то охирин намояндаи сулолаи сосонёни аз дугирди се дар бар мегирад. мавзӯи муҳиме ки устод Абулқосими Фирдавсӣ дар шоҳнома ба он сахт таваҷҷӯҳ кардааст, хирад ва доноӣ мебошад. ва доноӣ дар дидгоҳи Абулқосими Фирдавсӣ сарчашмаи тавоноии инсон ва ҷомеа ба шумор меравад. яъне ки инсони хиратманд ва донишманд агар илмро барномаи зиндагии худаш кунад, аз зиндагӣ ҳамеша комёб мегардад. сарпарасти озмун бевосита президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда барои мукофотонидани ғолибони озмун аз фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 2 млн 660 000 сомонӣ ҷудо карда мешавад. санадҳои ниҳоии нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ки бо ибтикори Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе баргузор шуда буд, расман ҳамчун ҳуҷҷатҳои иҷлосияи 79-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шуда байни кишварҳои аъзо интишор мегардад. гузориши ҳамкоронамон. санадҳои ниҳоии конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо аз ҷумла эъломияи Душанбе оид ба пиряхҳо, муроҷиатномаи Душанбе ва ҳисоботи раисикунанда ҳамчун ҳуҷҷатҳои расмии иҷлосияи 79-уми маҷмаъаи умумии Созмони Милали Муттаҳид байни кишварҳои аъзо интишор гардиданд. ёдовар мешавем ки 29-31 майи соли 2025 дар шаҳри Душанбе нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид ки дар он беш аз 2500 коршиноси сатҳи баланд аз 80 кишвар, роҳбарони ҳайатҳои якчанд ҳукуматҳо, намояндагони воломақоми созмонҳои минтақавиву байналмилалӣ, пажӯҳишгоҳҳо ва шарикони рушд иштирок намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо иштирок ва суханронӣ намуда, конфронсро қадами муҳим дар самти татбиқи қаъдномаи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намудани соли 2025 номиданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи коршиносонро ба масъалаи обшавии босуръати пиряхҳо ки имрӯз ба буҳрони глобалии замони мо табдил ёфтааст ҷалб карда, коҳишёбии онҳоро раванди ташвишовар дар таърихи инсоният арзёбӣ намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба тағйирёбии иқлим, коҳишёбии бесобиқаи пиряхҳо ва оқибатҳои фоҷеъабори он барои аҳолии сайёра бо таҳлилҳо андешаронӣ намуда, зарур шумурданд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ барои дарёфти ҳалли ин мушкилот бояд талошу кӯшиши муштарак ба харҷ диҳад. таъкид карда шуд ки Тоҷикистон низ ҳамчун давлати дорои бузургтарин пиряхҳои Осиёи марказӣ ба ин мушкилот дучор шудааст. сарвари давлат иброз доштанд ки камшавии пиряхҳо на танҳо ба мероси табиии мо, балки ба ҳаёти миллионҳо нафар дар минтақа таҳдид мекунад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки Тоҷикистон дар 20 соли охир рӯзномаи об ва иқлимро дар арсаи байналмилалӣ фаъолона пешбарӣ намуда, ҳамзамон бо ин зарурати вокуниши фаврию муштаракро барои ҳифзи пиряхҳо таъкид мекунад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуданд ки бо назардошти аҳамияти масъалаи мазкур бо ибтикори Тоҷикистон дар асоси қаъдномаи Маҷмаъаи умумии Созмони Милали Муттаҳид соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо эълон гардида, дар назди Созмони Милали Муттаҳид бунёди эътимоди байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо таъсис дода шуд.
با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، سروزیر مملکت قاهی رسولزاده با وضع زندگی مردم و روند کارهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به جشن استقلال دولتی در ولایت ختلان شناس گردیدند. شرح بیشتر در تهیه همکارانمان. در اساس دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 29 август сарвазири мамлакат қоҳӣ расулзода аз раванди корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Хӯросон боздид ба амал овард. зимни сафари кории сарвазири мамлакат дар ҷамоати деҳоти Фахрободи ноҳияи Хӯросон бо рафти корҳои сохтмонии сардхона барои нигоҳдории 2000 тонна маҳсулот шинос шуд. иттилоъ дода шуд ки сардхона аз ҷониби хоҷагии деҳқонӣ ба номи Асадулло бунёд мегардад. хоҷагии деҳқонӣ ба номи Асадулло яке аз хоҷагиҳои пешқадам дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта масоати умумии заминҳои кишоварзии хоҷагӣ 16000 гектарро ташкил дода, дар майдони зиёда аз 1027 гектари он дарахтони меваҳои хушсифат ва боғи ангурро ташкил медиҳад ки амасола масъулин аз ҳисоби боғоти мева ва ангур сокинони вилоят ва бозорҳои дохилии мамлакатро бо меваи тару тозаи ватанӣ таъмин мекунанд. тибқи иттилои масъулин сардхона бо маблағи зиёда 3 миллион сомонӣ аз 2 қисмат ва 10 утоқ бо ғунҷоиши ҳар кадом бо иқтидори 160 тонна маҳсулот ба нақша гирифта шудааст. баъди ба истифода додани сардхона аз 25 то 40 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд. сарвазири мамлакат қоҳӣ расулзода бунёди чунин сардхонаро барои беталаф захира ва нигоҳ доштани маҳсулоти кишоварзӣ муҳим дониста иқдоми роҳбарияти хоҷагии Асадуллоро ҷиҳати оянда дар ҳама фаслҳои сол ба маҳсулоти тару тозаи хушсифати ватанӣ таъмин намудани бозорҳои истеъмолӣ манфиатбахш арзёбӣ карданд. дар идомаи сафари кори сарвазири мамлакат дар деҳаи сабзазори ноҳияи Хӯросон пойгоҳи обкашии Расвет 6ро барои обёрӣ намудани 1000 гектар замин ба истифода доданд. тибқи иттилоъ пойгоҳи обкашии мазкур аз ҳисоби лоиҳаи системаи обёрӣ ба тағйирёбии иқлим ба офатҳои табиӣ тобовар ва навсозии заҳкашу заҳбурҳо дар ҳавзаи дарёи Вахш таҷдиду навсозӣ гардонидан аз 4 агрегатҳои пуриқтидор иборат буда майдони зиёда аз 2000 гектар заминҳои кишоварзӣ ва аҳолии деҳаро бо оби полезӣ таъмин мекунад. зимни сафари корӣ дар ноҳияи Хӯросон сарвазири мамлакат дар деҳаи ба номи Асадулло неъмати ҷамоати деҳоти Садриддин Айнӣ ба фаъолияти корхонаи хиштбарории ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Самараи Хӯросон шинос шуд. ба иттилои масъулин масоати умумии корхонаи хиштбарории ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Самараи Хӯросон зиёда аз 5 гектар буда иқтидори истеҳсолии он ҳамарӯза то ба 15000 дона хишти хомро ташкил медиҳад. корхонаи мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Маъруф Назаров бахшида ба истиқболи шоиста аз ҷашни пурифтихори миллат 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва эълони солҳои рушди саноат бо харҷи зиёда аз 8 миллион сомонӣ бо насби техникаву таҷҳизоти нави замонавӣ бунёд гардидааст. мавриди зикр аст ки баъди ба истифода додани корхонаи хишт дар он зиёда аз 40 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши баланд аз 3000 то 4500 сомонӣ таъмин мегарданд. сокинон ва соҳибкорони вилояти Хатлон дар пайравӣ ба иқдомҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон талош мекунанд ки ба хотири таҷлили сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон тадбирҳои ободониро дар шаҳру ноҳияҳои вилоят вусъат дода саҳми худро дар ободонии ватани азизамон гузоранд. дар идомаи сафари кории сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба ноҳияи Кушониён ташриф оварда нахуст сарвазири мамлакат дар ҷамоати деҳоти Сарвати Истиқлол 3.5 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ доштаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ин роҳ бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ ва кӯмаку ёрии кулли сокинони деҳаи Гулзор бо шароити муосири роҳсозӣ сохта шуда ин деҳаро бо маркази ноҳия ва вилоят пайваст менамояд. сарвазири мамлакат бо соҳибкорон ва сокинони фаъол ҳамсуҳбат гардида ғамхориҳои рӯзафзуни ҳукумати мамлакатро дар самти рушд бахшидани соҳибкорӣ ва имтиёзҳо нисбати кору фаъолияти онҳо андешаронӣ намуданд. зимни ба истифода додани роҳ
сарвазири мамлакат бунгоҳи тиббиро дар ҳамин деҳа мавриди истифода қарор доданд. имрӯзҳо сокинони мамлакат сиёсати иҷтимоии ҳукумати тоҷикистонро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда бо ҷалби соҳибкорону мардуми маҳал иншооти таъиноти гуногуни тиббиро сохта ба истифодаи сокинон қарор медиҳанд. бинои мазкур якошҷона буда аз 6 ҳуҷраи корӣ иборат аст. ҳуҷраи эмгузаронӣ, доругузаронӣ, қабули беморон, ҳуҷраи бемориҳои занона, ҳуҷраи бақайдгирӣ ва ҳуҷраи бемориҳои кӯдакон дар хизмати сокинони деҳаи Гулзор қарор дода шуд. дар ин бунгоҳи тиббӣ зиёда аз 10 нафар мутахассисони соҳаи тандурустӣ ба кор ҷалб гардида ба зиёда аз 4500 сокини ин маҳал хизмати тиббӣ мерасонанд. дар ҳамин асно сарвазири мамлакат Қоҳӣ Расулзода бо кулли сокинони деҳаи Гулзор, кормандони ташкилоту муассисаҳо ҳамсуҳбат гардида кору пайкори онҳоро дар самти вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ нек арзёбӣ дошта таъкид намуданд ки соҳаи тандурустии мамлакат таи солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгириҳои ҳамаҷонибаи роҳбарияти олии кишвар бо маром рушд карда мавқеи аввалин дараҷаро соҳиб шудааст. дар идомаи сафари корӣ сарвазири мамлакат дар ҷамоати шаҳраки Бустонқалъа аз майдонҳои боғу токпарварии ин ҷамоат дидан карда ба ҳосили рӯёнидаи боғдорон баҳои баланд доданд. хоҷагии деҳқонии боғу токпарварии Муслим дар ихтиёри худ 23 000 гектар боғу токзор дошта дар 20 гектари он меваҳои гуногуни ангур парвариш карда мешаванд ки айни замон ғарқи ҳосил буда масъулин ҷамъоварии меваи шаҳдбори ангурро оғоз намуданд. иттилоъ дода шуд ки дар ин самт кор хуб ҷараён дошта харидорон аз назди боғ омада ҳосилро харидорӣ ва содирот менамоянд. боғдорон аз ҳар як гектар ба андозаи 30-40 тонагӣ ангур ҷамъоварӣ карда дастархони истеъмолии сокинони вилояту ҷумҳуриро бо ин меваи шаҳдбор таъмин менамоянд. дар маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон маросими тақдими тӯҳфаҳои давлатӣ ба намояндагони касбу кори гуногун аз ҷумла аҳли зиё, хизматчиёни давлатӣ ва кормандони дигар соҳаҳо сурат гирифт. дар маросими тақдими тӯҳфаҳои давлатӣ бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфароз гардонидани кормандони соҳаи илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар хизматчиёни давлатӣ ба соҳибкорон бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои саҳми арзанда дар рушди илму фарҳанги мамлакат, ҳифзи саломатии аҳолӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ ва дастовардҳои баланди истеҳсолӣ идея аз намояндагони касбу кори гуногуни вилоят бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мукофоти давлатӣ медали хизмати шоиста сарфароз гардиданд. дар идомаи сафари кории худ сарвазири мамлакат Қоҳӣ Расулзода ба ноҳияи Дӯстӣ ташриф оварда аз рафти корҳои ободониву созандагӣ, пешрафти соҳаи кишоварзӣ ва омодагии соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии ноҳия барои фаъолияти самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони соли 2025-2026 шинос шуданд. нахуд сарвазири мамлакат дар ҷамоати деҳоти Ҷиликул аз рафти корҳои сохтмонӣ дар корхонаи истеҳсолии шифер дидан намуданд. иттилоъ дода шуд ки сохтмони корхонаи истеҳсолии шифери азбистӣ дар доираи татбиқи ҳадафи 4 миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат, эълони солҳои рушди саноат ва вусъати тадбирҳои созандагӣ бахшида ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди манзараҳои вахш ба маблағи 7 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода мешавад. лоиҳаи иншооти мазкур муосир буда он бо дастгоҳу технологияҳои пешрафта ба нақша гирифта шуда дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. баъди ба фаъолият пардохтани корхонаи мазкур имкон фароҳам мегардад ки давоми сол ба миқдори 685400 дона шифер истеҳсол карда шавад. дар идомаи сафари кории сарвазири мамлакат Қоҳӣ Расулзода аз фаъолияти пойгоҳҳои обкашии рақами 1 дар деҳаи Каёндеҳи ҷамоати деҳоти Деҳқонобод шинос шуданд. гуфта шуд ки дар ин минтақа 10 пойгоҳи обкашӣ мавҷуд буда беш аз 12000 гектар заминҳои мавзеи гараотиро бо оби полезӣ таъмин менамояд. бояд ёдовар гардид ки баъди мавриди истифода қарор додани ин пойгоҳи обкашӣ дар баробари масоҳати васеъи заминҳои корам ҳамзамон сокинони ин мавзеъ низ
با آب فلزی تامین گشته کار خواجگیداری را رشد میبخشند. همچنین در این روز سروزیر مملکت در جمعیت سهامی پوشیده جونتای خطلان سلسلو و معرکه چینیشی پخته آغاز بخشیده برای پوره و به طلب جمع‌آوری نمودن حاصل به خواجگیداران توصیه‌های سودمند دادند. اطلاع داده شد که امسال سهمداران خواجگی مذکور در مساحت 3440 گکتار نوهای رپرودوکسیونی به آب و هوای منطقه مطابق پنبه‌دانه با اصول آبیاری قطرگی کش کرده شده است. این اصول از بسیار جهت با منفعت می باشد. ضمن صحبت با اهل زحمت و مسئولین ناحیه دوستی سروزیر کشور و رئیس ولایت با آنها خیرمن پربار و رزق فراوان آرزو نموده همزمان عاید به قبول سریوقتی پخته کارکرد آن و استفاده اقتدارهای استحصالی به راهبران کارخانه‌های صنعتی دستورهای مشخص دادند. صنعت موسیقی یا خود سازهای موسیقی یکی از دستاوردهای تمدن بشری به حساب رفته سطح رشد فرهنگی هر یک ملت را انعکاس می‌نماید. جزء مهم آن سازتراشی است. اینک تقدیر یگانه فابریکه سازتراشی ارمغان در حالت امروزه پرره با نامعینی احساس می‌شود. شرح فخرالدین محمد یوسف عاید به نظام آماده سازی اسباب‌های موسیقی و دسترسی آن. 85 مکتب بچگانه صنعت، موسیقی و رسامی فعالیت این مؤسسه‌ها با تربیت و دریافت استعدادهای نورس و جوان و آینده و تامین و رشد ساحه با کادرهای صاحب لیاقت روانه است، اما با تکیه به کدام امکانات؟ 5972 یعنی امروز مکتب‌های بچگانه صنعت، موسیقی و رسامی از نورسایی قریب 6000 اسباب موسیقی تنقیسی می‌کشند. علی اکبر حیوزاده سردار شعبه علم و مؤسسات تعلیمی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. البته اسباب‌های موسیقی در مکتب‌های موسیقی و صنعتی که در حدود جمهوری تاجیکستان فعالیت کننده حدوداً زیاده از 4000 اسباب‌های موسیقی نیاز دارند که امروز در برگیرنده خصوصیت‌های موسیقی سنتی و مکتب استادی و شاگردی ما را انعکاس می‌کنند نیازمند هستند. طبق معلومات متخصصان مربوطه به وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان امروز تمام نمود اسباب‌های موسیقی خصوصا ملی پورا از خارج دسترس می‌گردد، در حالی که در زمینه وزارت فرهنگ کارخانه واحد دولتی علمی استحصالی سازتراش عمل می‌نماید. در اساس تصمیم ما ورود این کارگاه گردیدیم، اما اقتدار استحصالی و امکانات سازتراشی آن پورا در گمان چون تقدیر ارمغان. استاد دانیاربک زیایف سابق دیرکتوری کارخانه سازتراش نزد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان از سال 93 تا 2022 من راهبر همین کارخانه بودم. کارخانه ما به نام ارمغان وجود داشت که قریب 500 نفر کارگر داشت. از آن جمله سیخ موسیقی 129 نفر کارگر داشت. بریگادای دایره دوتا، بریگادای دمبرچی ها، بریگادای دو تار میکدگی، ساز دو تار میکدگی، اسباب تاری و بریگادای ضربی، دایره و تبلک. 5 بریگاد وجود داشت کار میکرد. خب کارا همه سطح ویز میرفت. همون استحصالی که میشه در یک ماه تخمین 15 هزار اسباب همه همی به فروش میرفت. اصلا به یگان چیز از بین رفته شده برای که دستگیری نداریم. ما باید مبلغ جدا شود، باید بیناها از هر تعمیر کرده شود. بیناهای که سال 50 60 یک هفته دستگاهی که دمان هست، دستگاه سال 50 60 همه من کار نشویم. پیش اسباب‌های موسیقی را ما از همه ارمغان میگرفتیم و حاضرش استاد همش رفتگی نیست. اما استاد نمی یک نفر مونده پیش بابای استادانه میریم یگان سیمه یگان رباب در کار نمیگیریم میریم. ارمغان بود پیشتر کلام بود تا فصل چی حاضر پسرچش قطعی هم جبده است. ما کار بود میکنیم تار در کارای ساز در کارای با سازهای خشرو میتوشه همه میگیریم میریم برادرای نوحه کشانیونم. ارمغان در ویردی زبان زمان این کارگاه چون فابریکه استحصالی اسباب‌های موسیقی عمل میکرد، اما امروز از اقتدار آن درکی نیست. طبق معلومات در سابق فابریکه ارمغان که حدودی بیشتر از 1 گکتار را فراگیر بود، کارگاه‌های کلان با 4 خط استحصالی عمل میکرد که شماره معین سازتراشان را متحد مینمود. تا سال 2022 شماره متخصصان 14 نفر را تشکیل کرده، در عموم تا به 22 نمود اسباب موسیقی ملی را آماده مینمودند. همکنون این اقتدار با نامعینی بهاگذاری میشود. من رحمان تاج‌الدین سرمتخصص بخش تنظیم تکنیکی دستگاه مرکزی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. کارخانه واحد
давлатии илмии созтарош зертобаи муассисаи вазорати фарҳанг буда вазифаи асосии корхона ба истеҳсол намудани созҳои қадимаи миллии тоҷик мебошад ки аз сабаби кам будани воҳидҳои корӣ ва маблағҳои маҳдуд будани маблағҳо барои харидории асбобҳои мусиқӣ корхона каме ба мушкили пеш рӯбарӯ шудааст, вале фаъолият карда истодааст. тақдири армағон ҷорӣ намудани технологияи замонавии истеҳсолот, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва аз рӯи нақшаи мукаммали пешбурд идомаи истеҳсолот ё ин ки равнақи фаъолият. маҳз бо назардошти ин дар асоси фазои комили соҳибкорӣ ва имконоти фарохи сармаягузорӣ дар мамлакат хусусигардонии моликияти давлатӣ пеш гирифта шуд. мақсад аз ин тадбир пеш аз ҳама бо ҷалби сармоя тақвияти коргоҳу муассисаҳои истеҳсолӣ буд. барои роҳандозии ҳадафҳо ва сармаягузорӣ ҷиҳати фаъолияти мустақил ки баъди хусусигардонии моликияти давлатӣ бояд амалӣ мешуд, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шароити мусоид ва имконоти озодро фароҳам овард. дар ин раванд ҳатто барномаҳои хос низ қабул гардид. ҳадаф як буд: таҷдид ва равнақи иқтидори корхонаҳо. аммо корхонаҳои хусусигардида баръакс рӯ ба нестшавӣ неҳуданд, дороии онҳо хоса ашёи биноҳо ва масоати он бо мақсадҳои дигар истифода мешаванд. сароғоз мо вуруди корхонаи дорои номи овозадори армағон гардидем, аммо аён гашт ки дар ҳудуд коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ ба мисли омодасозии мебел, рангубори мошин, таъминоти обҳои ташнашикан ва ғайраҳо амал менамоянд. яъне баъди хусусигардии дороӣ самти фаъолият комилан дигар шудааст. муфлисшавӣ, корношоям гардидани таҷҳизот, ҷавобгӯ набудан ба талаботи бозор ва як қатор омилҳои дигар, ин ҳама имрӯз чун асоси фаъолияти қаноатбахш накардани корхонаҳо арзёбӣ мешавад. дар марҳилаи аввали хусусигардонии моликият ҳар як сармоягузор нақшаи мукаммали фаъолият ва роҳҳои таҷдиди ин ё он коргоҳро муаррифӣ хоса тасдиқ менамояд. аммо чун мушоҳида нишон медиҳад, шумораи муайяни муассиса ва ё корхонаҳои хусусигардида аз рӯи нақшаи қаблии фаъолияти худро идома намедиҳанд. инак боз тақдири армағон. аз собиқ фабрикаи омодасозандаи асбобҳои мусиқӣ имрӯз ҳамагӣ 10 замин ва биноҳои валангору таҷҳизоти корношоям боқӣ монда. он чун корхонаи воҳиди давлатии илмии истеҳсолӣ созтарош ҳамагӣ бо 2 корманд фаъолият менамояд. корхонаи мазкур коргоҳи давлатиест ки ба истеҳсоли асбобҳои мусиқии миллӣ машғул буда. бо такя ба он дар доираи имкониятҳои воқеӣ муассисаҳои фарҳангии ҷумҳурӣ аз ҷумла мактабҳои мусиқӣ, коллеҷҳои санъат, дастаҳои ҳунарӣ, хонаҳои маданияти шаҳру ноҳияҳо ва деҳот бо асбобҳои мусиқии миллӣ бояд таъмин карда шаванд. аммо дар натиҷаи бетаваҷҷӯҳии сохтори масъули вазорати фарҳанг ки ҳамоҳангсозии фаъолияти мактабҳоро танзим кардан наметавонад, ин корхона рӯ ба таназзул кардааст. авҷи бемасъулиятӣ. аз соли 91 дар ҳайати вазорати фарҳанг мо кор мекунем, фаъолият мекунем. корхонаи мо дар назди вазорати фарҳанг аст. ҳамин мактубои мо ба унвони вазирои фарҳанг, ба унвони вазорати фарҳанг мактубои бисёре муроҷиат кардем. оиди ҳамин ёрдаму кӯмаки ҳамин корхона ки ба по бихезаду кор кунад. мо дастгирӣ наёфтем аз тарафи вазорати фарҳанг. дастгирӣ наёфтем, кӯмакмон накарданд. тақдири армағон тамом шудагиай, ҳеҷ мондагӣ нест. навсозии корхона я пешниҳод карда будам ки корхона навсозӣ шавад. ашкои ман рехтагиай янамихел ва чӣ ситамҳои корхонаро бунёд кардему ман набинем ки осон ай байн рафта истодай. тавре мушоҳида гардид аз бетаваҷҷӯҳии масъулини вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон як рукни муҳими фарҳанги миллӣ яъне созтарошӣ эҳтимол ба нестшавӣ расад. ҳоло ин коргоҳ ки аз набудани дастгирии аксари кормандони худро аз даст додааст, қарздориҳои зиёдро бар дӯш дорад, хоса аз амволи корношоям. қариб 15 000 ин шумораи хонандаҳое мебошанд ки дар 85 мактаби бачагонаи санъат ва мусиқӣ таҳсил менамоянд. аммо на ҳама мактабҳои бачагонаи санъат ва мусиқӣ ки ба системаи таҳсилоти иловагӣ бадеӣ дохил шуда дар тавозуни мақомоти иҷроии маҳаллии шаҳру ноҳияҳо қарор доранд, имконоти дастрасӣ ба созҳои миллиро доранд. дар баробари ин нақшаҳо ва барномаҳои таълимӣ дар заминаи методологияи кӯҳна таҳия шудааст. баҳри равнақи соҳа чӣ бояд кард, дар ҳоле ки дар кишвар аз мутахассисони созшинос дараке нест ва корхонаи мавҷудаи созтарошӣ аз бемасъулиятии масъулини фарҳанг рӯ ба нестшавӣ менеҳад. тибқи маълумот ҳатто дар ҷои мавҷудаи ин коргоҳ низ оянда иморати бунёд мешавад ва дар заминаи он барои созтарошӣ шароит муҳайё мегардад. аммо ин ҳама дар нақшаҳост, чун тақдири армағон дар гумон. фахриддин муҳаммад юсуф, ҷаҳонгир самиев, зайниддини ҷаббор, ахбор.
استقلال دولتی بر رشد تمام ساحه‌ها از جمله авиация نیز زمینه گذاشت. در دایره دستور راهنمایی‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان با مقصد در سطح بلند تطبیق نمودن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره جاری نمودن سیاست آسمانی کشاد، агентии авиация گردانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جغرافیای پروازها را وسیع می‌نماید. در همین زمینه شروع از 16 سپتامبر سال 2025 نخستین پرواز در خط سیر سیان دوشنبه سیان آغاز می‌گردد. پروازهای مستقیم در این مسیر از جانب شرکت چزیان لونگ ایرلاینز جمهوری مردمی چین هفته 2 مرتبه انجام داده می‌شود. افتتاح پروازها در این سمت برای گسترش همکاری دوجانبه، رشد سیاحی و رفت آمد به ممانعت شهروندان هر دو دولت زمینه مساعد فراهم می‌آورد. یادآور می‌شویم که چند پیش در مسیر پکین دوشنبه پکین و قاشغر خوجان قاشغر نیز پروازهای مستقیم هوایی آغاز گردیده بود. در شهر بختار دوام یک چند سال آخر وسعت یافتن کارهای آبادانی و سازندگی و انجام دیگر تدبیرهای مکمل سازی اینفراستراکچوری برای باز هم بهتر و مساعد نمودن شرایط کار و روزگار ساکنان زمینه‌های مساعد فراهم آورد. گزارش همکارانمان در این خصوص. آب فراوانی سرد و مصفای پریخ‌ها، زمین حاصلخیز و اقلیم مساعد امکانیت فراهم آورده است که سال جاری در ناحیه کوهستان مسچو مساحت کارتوشکا افزایش یابد. با زیاد نمودن میدان کشت کارتوشکا در ناحیه کوهستان مسچو حجم استحصال افزایش داده می شود. در این منطقه کوهستان اساساً تخمی کارتوشکای نوهای پیکاسو، آلادین، کاردینال، نیوسکی و سالهای آخر نوهای وطنی کش کرده می شوند که قابلیت بلندی حاصلدهی را دارا می باشند. مورد به ذکر است که خواجگیداران ناحیه در برابر تامین بازار استعمالی با کارتوشکای غذایی در استحصال و تامین خواجگی‌های کشور با کارتوشکای تخمی نقش و سهم اساسی دارند. از دهه دیوم ماه سپتامبر اولین مرحله جمع‌آوری کارتوشکا در ناحیه کوهستان مسچو آغاز می‌گردد. طبق اطلاع سال روان خواجگیداران در میدان 3921 هکتار کشت کارتوشکا گذراندند که حاصل انتظاری فراوان به نظر می‌رسد. بعد از آغاز گردیدن جمع‌آوری کارتوشکا همه روزه از این ناحیه کارتوشکا پرور جمهوری صدها تن محصولات استحصال خودی انتقال داده می‌شود. زیرا دهقانان ناحیه کوهستان مسچو در سمت پرورش و استحصال کارتوشکای خوشصفت تجربه بوی دارند. 10-15 سپتامبر شروع میکنیم حاصل جمع آوریش. سال گذشته هم حاصل هم نقص بود. چقدر که حاصل ایستاده حاصل همین طور بود. با این سال به فکرم نسبتی سال گذشته حاصل زیادتره. گرچنده که هوا گرم هم آمد، همیشه در سر زمین آب بود. احساب آب گرمه رو نگاه نکرده، زمین سلخین که نگاه داشتیم حاصلی نقص رویاندیم. اساسی زندگی ما از پشتی همین دهقانی‌مون صافدلانه در زمین صادقانه مهنت میکنیم. من خیلی که شاهدی گواه هستید، من خیلی حاصل به دست می‌آوریم. سالی روان کشاورزان ناحیه در پرتو دستور راهنمایی‌های رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان هر قطعه زمین کرم آبی را مقصدناک و عاقلانه استفاده برده همه‌ساله در نتیجه مهنت پرثمر حاصل فراوانی کارتوشکا و دیگر زراعت کشاورزی می‌رویانند. این عامل امکان می‌دهد که آنها زندگیشان را از این حساب پیش برده همزمان بازار استعمالی را با کارتوشکا تامین می‌نمایند. حاصلناکی امسال از روی متخصصان ساحه کشاورزی که هفته پیش اومده و کارکرد گذرانیدن از 800 تا 1000 سنتینه امسال در نظر داشته شده است. این اساس برای مردم دهقان هم این یک افتخار بزرگ است و برای تامین کردن بازار مثال جمهوری هم این یک پیشروی هست. در همه برآمداشون پیشوای ملت قطع میکن یک وجب زمین را خالی نمانید و سرجمعانه مهنت کنید تو زندگیتان آباد کنید. درست است. به همین خاطر مردم ناحیه کوهستان مسچو سخنای پیشوای ملت همچون شعار پیشه کرده بسیار زندگیشون پیش میبرند.
хоҷагидорони ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ солҳои охир ҳосилнокии картошкаро баланд бардошта ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд ва барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ саҳми назаррас мегузоранд. این موسم хоҷагидорони ноҳияи вахш дар майдони умумӣ 9547 гектар кишти пунбадона гузаронданд ки айни замон ҳосили фаровон дошта ҳамарӯза ҷамъоварӣ ва ба корхонаҳои коркарди пахта ворид гардида мешавад. гузориши ҳамкоронамон. бо назардошти мусоид будани иқлими ноҳияи вахш ба пахтакорӣ кишоварзон дар майдони 9547 гектар кишти пунбадона гузаронданд. тӯли як ҳафта мешавад ки чиниши якуми пахта дар ҳудуди ноҳия оғоз гардида хоҷагидорон аз майдонҳои кишти анъанавӣ аз 12 то 17 сентинер ва аз майдонҳои кишти зери плёнка то 30 сентинер ҳосил ҷамъоварӣ карда истоданд. дар шароити кунунӣ ки тағйирёбии иқлим ва дигаргуншавии табиат ба сабзиш ва нашъонамои зироату сабзавоти кишоварзӣ таъсири манфӣ мерасонад, кишоварзон кишти зери плёнкаи пахтаро ба манфиати кор дониста ин мавсим бо ин усул дар майдони беш аз 1000 гектар кишти пунбадона гузаронданд. тибқи иттилои мутахассисони бахши кишоварзии ноҳия ҳосили имсола нисбат ба соли гузашта зиёд буда дар натиҷаи дуруст ба роҳ мондани агротехникаи парвариш метавон ба натиҷаҳои назаррас ноил гардид. ҳама қоидаҳои агротехникии парвариши пахтаро ба ҷо овардан. гарчанде бода ҳаво камтар гарм ҳам омода бошад, ба ҳосилу ҳосилрезӣ ягон таъсир накардааст. дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат ҷиҳати рушд бахшидани соҳа аз ҷониби ҳукумати кишвар тадбирҳои муассир андешида шуда техникаву технологияи муосир ва афзун гардидани теъдоди корхонаҳои коркард барои хоҷагидорони пахтакор шароити мусоид фароҳам овардааст. дар ноҳияи вахш 7 корхонаи коркарди пахта фаъолият мекунад ки ҳамарӯза дастранҷи деҳқонон ворид ва сари вақт коркард карда мешавад. саидшоҳи муродалӣ, искандари саид, ноҳияи вахш, ахбор. дар заминаи сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакат сохтмону таҷдиди ҳазорҳо иншооти таъиноти гуногун бо маром ҷараён доранд. ба муносибати таҷлили шоиста аз 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ ба монанди ҳамаи минтақаҳо дар шаҳри Душанбе ҳам бунёдкориҳо бо суръату сифати баланд идома доранд. зимнан масъалаи ба зилзила тобоварӣ ва устувории бинову иншоот таҳти таваҷҷӯҳи масъулони соҳа қарор дошта дар ин замина озмоишгоҳи санҷишӣ мехсутунҳо дар назди кумитаи меъморӣ ва сохтмон амал мекунад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. таҷҳизоти озмоишгоҳи санҷиши мехсутуну асосҳои бино ва иншооти корхонаи воҳиди давлатии ташхисгари раёсати экспедитсияи давлатии ғайриидоравии ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозӣ кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин навбат майдони бунёди бинои баландошиёнаи истиқоматии Навои Плаза ки дар кӯчаи Нисор Муҳаммади шаҳри Душанбе ҷараён дорад гузаронида шуд. тадбирҳои сохтмониро дар иншооти бунёдшаванда ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сарвар иншоот амалӣ месозад. озмоишгоҳи санҷиши мехсутунҳо ки дар назди корхонаи воҳиди давлатӣ ташхисгари раёсати экспедитсияи давлатии ғайриидораи ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозии кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст. ин навбат дар иншоот яъне дар кӯчаи Нисор Муҳаммади шаҳри Душанбе ки фармоишгари он ҷамъияти масъулияти маҳдуди Сарвар иншоот мебошад, санҷиши қобилияти борбардории мехсутунҳои иншооти мазкурро иҷро карда истодааст. фаъолияти ин озмоишгоҳ ки дастоварди муҳим дар бахши меъмориву шаҳрсозӣ дониста мешавад бо мақсади баҳодиҳии риояи меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ, регламентҳои техникии сифати корҳои сохтмонӣ, мавод ва маснуоти сохтмонӣ, инчунин дигар санадҳои қонунгузории шаҳрсозӣ дар бино ва иншооти сохташаванда бо мақсади таъмини зилзилатобоварии бинову иншоот рӯи даст гирифта шуд. таҳлилгарону мутахассисон собит карданд ки дар минтақаҳои хокҳои фурӯнишин иншооти баландошиёна бояд бо усули санҷиши мехсутунҳо сохта шавад.
استفاده تکنولوژی معاصر، سنجش دقیق محصولات ساختمانی، استفاده سمنت و آرماتورهای در آزمایشگاه‌های داخلی و خارجی مملکت سنجیده شده و تکنولوژی‌های معاصر کفالت صفت بلند کار و تاب‌آوری انشاءات بلند آشیانه میباشد که از طرف متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود سرور انشاءات در این بنا عملی کرده می شود. مقصد از گذراندن سنجش مخزون‌ها تامین استواری بنا می باشد. جهت تامین مستحکمی، بی‌خطری و استواری بنا و انشاءات، خصوصا بناهای استقامتی که در منطقه‌های خاک‌هایشان فرونشین بنیاد می‌گردد، طبق معیار و قاعده‌های ساختمانی عمل کننده، چاره‌بینی‌های مخصوصی مهندسی پیش بینی کرده می‌شود. این اصول ساختمانی در همه انشاءات‌های ساخته شونده مملکت حتمی باید عملی کرده شود. افراطگرایی و تروریسم همچون ظهورات نامطلوب جامعه در زمان کنونی به یکی از مشکلات گلوبالی تبدیل یافته اهل سیاره را به تشویش آورده است. جهت پیشگیری شامل‌شوی نورسان و جوانان به گروه‌های نامطلوب و تقویت سطح معرفت‌ناکی شهروندان، تحکیم احساس خودشناسی و تشویق غایه‌های وطن‌دوستانه در ناحیه فرخار با اشتراک نمایندگان مقامات حفظ حقوق و فعالان ناحیه چاره‌بینی معرفتی برگزار شد. گزارش عالم ناصرزاده. وابسته به پیشگیری شامل‌شوی نورسان و جوانان به گروه‌های افراطی و کاهش دادن سطح جنایتکاری در ناحیه فرخار از جانب نمایندگان مقامات حفظ حقوق به طور دائمی با ساکنان کارهای فهماندهی برگزار کرده می‌شود. این نوبت با تشبث مسئولان حاکمیت سود ناحیه فرخار چنین چاره‌بینی معرفتی با اهل آموزگاران و ساکنان محلی در کاخ فرهنگ برگزار شد. تروریسم یکی از پدیده‌های نامطلوب در جامعه به حساب می‌رود، جمعیت را به نیستشوی برده می‌رساند. ما کارمندان سود ناحیه فرخار پیوسته دستور سپارش‌های رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان را سرمشق کار خود قرار داده، در این سمت با مسئولین ناحیه، با مقامات‌های قدرتی ناحیه، بین اهالی کارهای فهماندهی گذرانده ایستاده‌ایم تا که جوانان به کارهای مفید جمعیتی که منفعت به خود آنها، به خود اعضای عائله آنها و منفعت به دولت رسانده میتواند گذرانده ایستاده‌ایم. ضمن جریان چاره‌بینی معرفتی از جانب برآمدکنندگان در برابر پیشگیری شامل‌شوی به ظهورات منفی جامعه، اینچنین دایر به موضوعهای دیگر از جمله پیشگیری پاشخوری و خشونت‌های عائلوی، تقلیدکاری و بیگانه پرستی، تربیت درست فرزندان، همزمان جهت استفاده ثمرناک نیروی برق معروضه‌ها پیشنهاد کرده شد. امروز و در آینده نیز تروریسم و اکستریمیسم همچون خوفناکترین تهدیدها برای انسانیت و جامعه عمومی بشری باقی مانده، با استفاده از تکنولوژی معاصر که با سرعت رشد نموده ایستاده است، طرز و اصولهای نوی استفاده بری را به خود کسب می‌کند. هر یک استفاده برنده سامانه‌های اجتماعی را ضرور است که فرهنگ درست استفاده بری تکنولوژی معاصر را رعایت نموده، خود و اطرافیان را از شامل‌شوی به گروه‌های افراطی حفظ نماید. برگزاری چنین چاره‌بینی‌های معرفتی برای حفظ فرهنگ و اصالت ملی و تأمین آرامی و وحدت سرتاسری در جامعه مهم دانسته شده، چنین روند آینده نیز ادامه داده می‌شود. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه فرخار، اخبار. نقش جامعه در تحکیم ارزش‌های ضد کروپسیونی تحت چنین عنوان در شهر پنجکند همایش علمی عملی دایر گردید. گزارش در این خصوص. در کاری همایش رهبران و نمایندگان ساختارهای دولتی، مقامات حفظ حقوق، کارمندان مؤسسه و کارخانه‌ها و جامعه شهروندی اشتراک نمودند. ضمن برگزاری کنفرانس مسئله‌های مبرم مبارزه با کروپسیا مورد بررسی قرار گرفته. تاکید شد که کروپسیا یکی از عامل‌های جدی خلل کننده رشد استوار و پیشرفت جامعه به حساب می‌رود. محض با اشتراک فعالانه اهالی و بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان می‌توان به اجرای هدف‌های استراتژی دولت در این سمت نائل گردید. گفته شد که جامعه باید به هر گونه عملهای کروپسیونی آشتی ناپذیر باشد و در پیشگیری این ظهورات نامطلوب سهم ارزنده خود را گذارد. در فرجام همایش تاکید شد که تحکیم ارزش‌های ضد کروپسیونی یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی به حساب رفته. با پشتیبانی پیشوای ملت و سیاست خردمندانه حکومت جمهوری تاجیکستان در مملکت زمینه‌های حقوقی و معیاری برای مبارزه ثمرناک با کروپسیا فراهم آورده شده است. از جامعه شهروندی دعوت به عمل می‌آوریم که در کار مقاومت با کروپسیا بی‌طرفی ظاهر نکرده،
ҷиҳати пешгирӣ ва аз байн бурдани сабабу шароитҳои ба коррупсия мусоидаткунанда ва ба ин васила дар пешрафту шукуфоии ватан саҳми арзандаи хешро гузоранд. изҳори итминон гардид ки ҳар қадар саҳми ҷомеа дар муқоимат бо коррупсия бештар гардад, ҳамон қадар эътибори давлат ва рушди устувори иҷтимоию иқтисодии кишвар таъмин хоҳад шуд. воқеан ҳам чунин мулоқотҳо ки бо иштироки васеъи сохторҳои дахлдор ва шаҳрвандон баргузор мегарданд ба баланд шудани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ, пешгирии амалҳои коррупсионӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ мусоидат намуда заминаи устувор барои рушди минбаъдаи ҷомеа фароҳам меоранд. далери бозор, خیام جورزاده، شهر پنجکند، اخبار. در ناحیه دنقره سمینار مشورتی ولایتی اوید زیاد نمودن اندازه نفقه های نفقه گیران برگزار گردید که در آن متخصصان این نهاد از 25 شهر و ناحیه های ولایت ختلون اشتراک نمودند. گزارش صلاح‌الدین نعمت در این خصوص. баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволӣ ва таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар маркази таваҷҷӯҳи роҳбари давлат қарор дошта, пайваста дар ин самт тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ мегардад. ҳамасола зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия далели ин гуфтаҳост. дар бинои раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара семинар-машварат доир гардид ки дар он масъулини раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ва мутахассисони ин ниҳод аз 25 шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон иштирок намуданд. дар ин ҳамоиш масъалаи зиёд намудани андозаи нафақаи нафақагирон аз 1 сентябри соли 2025 ки тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 феврали соли 2025 татбиқ гардидааст, мавриди омӯзиш ва фаҳмондадиҳӣ қарор дода шуд. ёдовар гардиданд ки нафақаҳои амалкунандаи нафақагироне ки дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ то 1 январи соли 2025 нафақа таъин гардидаанд, бо назардошти иловапулиҳо бо андозаи 10% аз андозаи муқарраршудаашон индексатсия, яъне зиёд карда мешаванд. аз ҷумла нафақаҳои аз рӯи сину сол, нафақаҳои аз рӯи маъюбӣ, нафақаҳои аз рӯи маҳрум шудан аз саробон, нафақаҳои имтиёзноки вобаста ба шароити махсуси меҳнат ва нафақа барои хизмати дарозмуддат. баъд аз фаҳмондадиҳиву тавзеҳот миёни масъулин ва иштирокчиён саволу ҷавоб сурат гирифта, мутахассисони раёсату шуъбаҳои дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлонбудаи ин ниҳод барои боз ҳам хубтару беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ муваззаф гардиданд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои таъмиру навсозӣ ба охир расида, муассисаҳо барои оғози соли нави таҳсил омода карда шуданд. корҳои таъмирӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ анҷом дода шудааст. ҳамкоронамон гузориш омода кардаанд. аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ соҳаи маориф ва илм дар сиёсати давлат ва ҳукумати кишвар аз самтҳои калидӣ ва афзалиятнок ба ҳисоб рафта, зери таваҷҷӯҳи хоса ва пуштибонии бевоситаи роҳбарияти маорифпарвар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар шаҳри бохтари вилояти Хатлон ҷаласаи васеъи кормандони соҳаи маорифи шаҳр бахшида ба соли нави таҳсили 2025-2026 ва дарси сулҳ доир карда шуд. масъулин иброз доштанд ки соҳаи илму маориф зери таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, марҳила ба марҳила рушду нумӯ меёбад. дар ин масир роҳандозӣ гардидани озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ яке аз тадбирҳои дурандешунаи роҳбарияти олии мамлакат маҳсуб ёфта, бо беҳ гаштани шароити таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ дастовардҳои назаррас низ бештар мушоҳида мешаванд. масъулини соҳа бо назардошти талаботи давр раванди таълиму тарбияро дар муассисаҳои таълимӣ хуб ба роҳ монда талош доранд ки сол аз сол ба натиҷаҳои назаррас ноил гарданд. бо натиҷагирӣ аз як соли фаъолият ва нақшагузорӣ барои соли нави хониш аҳли маорифчиёну омӯзгорони шаҳри Леваканро ба ҳам овард. нахуст роҳбарияти шаҳр аз намоиши густурданамудаи кормандони соҳаи маорифи шаҳр дидан намуда, ҷиҳати фаъолияти назаррас нишон доданашон дар соли хониши сипарӣ гардида изҳори миннатдорӣ намуданд. дар қисмати дигар зимни баромади худ масъулин иброз доштанд ки бо таваҷҷӯҳ ба сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи илму маориф ҷиҳати фароҳам сохтани шароити мусоиди таълиму тарбияи насли навраст
дар шаҳри левакан тадбирҳои амалӣ рӯи кор гирифта шуда дар баробари таъмиру муҷаҳҳазгардонии муассисаҳои таълимӣ ҳамзамон дар назди мактабҳои эҳтиёҷдошта симхонаҳои иловагӣ ва дар деҳаҳои навбунёд муассисаҳои нави таълимӣ бунёд гардида истодааст. айни замон дар назди бархе аз муассисаҳои таълимӣ ҷиҳати муҳайё намудани ҷойҳои нишаст ба таълимгирандагон бунёди симхонаҳои иловагӣ идома дошта дар соли нави хониши 2025-2026 мавриди истифода қарор дода мешаванд. дар интиҳои чорабинӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри левакан ҷиҳати хизматҳои шабонарӯзӣ ва тарбия намудани насли наврас ба як зумра кормандони соҳаи маориф ифтихорномаву сипоснома тақдим карда шуд. дар толори қасри фарҳанги ноҳияи ёвон низ ҳамоиши васеъи кормандони соҳаи маорифи ноҳия баргузор гардид. зикр гардид ки маориф яке аз самтҳои муҳиму аввалиндараҷаи сиёсати иҷтимоии ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб ёфта дар давраи соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи маориф муносибатҳои сифатан нав ба вуҷуд омаданд ки онҳо дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон қонунҳои амалкунанда ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ инъикос ёфтаанд. дар интиҳои ҳамоиш кормандони соҳаи маориф дар вазъияти тантанавӣ омӯзгорону собиқадорони соҳа ва фаъолон ки дар бунёду азнавсозии муассисаҳои соҳаи маориф саҳмгузорӣ намуданд бо сипосномаву тӯҳфаҳо қадршиносӣ шуданд. дар ноҳияи кушониён ба истиқболи соли нави хониш ва рӯзи дониш ҷаласаи васеъи кормандони соҳаи маорифи ноҳия доир карда шуд. имрӯзҳо дар муассисаҳои таълимии ноҳия корҳои таъмиру тармим ва омода кардани синфхонаҳо утоқҳои фанӣ ба анҷом расида итминон аст ки кормандони соҳаи маориф муассилинро дар сатҳи баланди омодагӣ истиқбол менамоянд. дар фарҷоми чорабинӣ ба як қатор омӯзгорони соҳибкасб собиқадорони меҳнат сипосномаҳои раиси ноҳия ва раёсати маориф ва илми вилоят ба нафароне ки дар соҳаи маориф хизмати арзанда кардаанд бо нишони аълочии маорифи ҷумҳурӣ қадршиносӣ гардиданд. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб машварати августии омӯзгорон баргузор гардид ки дар он роҳбарияти шаҳр намояндагони раёсати маориф аз вилояти Хатлон роҳбарону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ ва собиқадорони соҳа иштирок карданд. пеш аз оғози чорабинӣ масъулону меҳмонон аз дастовардҳои хонандагон дар соли хониши 2024-2025 ба намоиш гузошта шуда буданд шинос шуданд ва заҳмати омӯзгорону дастовардҳои хонандагонро нисбати солҳои гузашта назар арзёбӣ намуданд. дар чорабинӣ оид ба ҷанбасти таҳсил дар соли 2024-2025 натиҷагирӣ карда шуд. зимнӣ баромадҳо қайд гардид ки аз ибтидои соҳибистиқлолии кишвар мактабу маориф самти афзалиятноки сиёсати давлат буда дар маркази диққати раҳбарияти олии кишвар ва ҳукумати ҷумҳурӣ қарор дорад ва ин аст ки даврони соҳибистиқлолӣ дар соҳаи маориф барномаи консепсияҳои муҳими давлатӣ қабул карда шуд ки дар ислоҳоти соҳа ва дар ин замина ба беҳтар намудани шароити кории омӯзгорон баланд бардоштани сатҳу сифати тарбия дар ҳама зинаҳои таҳсилот такони ҷиддӣ бахшиданд. хонандагон дар озмун олимпиадаҳо ва дигар чорабиниҳои фарҳангию варзишӣ фаъолона иштирок карда соҳиби 142 ҷойҳои ифтихорӣ аз ҷумла 8 медали тилло, 12 нуқра, 121 биринҷӣ ва 6 ҷойи ифтихорӣ гардиданд. дар анҷоми чорабинӣ барои саҳмгузорӣ ва пешрафти таълиму тарбия ба собиқадорони соҳа омӯзгорону як гурӯҳ хонандагони фаъол сипосномаи тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб, раёсати маорифи вилояти Хатлон ва раёсати маорифи шаҳр тақдим карда шуд. дар толори қасри фарҳанги ноҳияи муъминобод низ машварати августии омӯзгорон баргузор гардид. дар чорабинӣ қайд гардид ки давлату ҳукумати тоҷикистон бахусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи бештар зоҳир менамояд, аз ҷумла ба ноҳияҳои кӯҳистон. айни ҳол 66 муассисаҳои таълимӣ ва 56 марказҳои инкишофи кӯдак фаъолият мекунанд ва дар назар аст ки дар 5 соли оянда 25 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 5 муассисаи таҳсилоти томактабӣ аз ҳисоби ҳама сарчашмаҳои маблағгузорӣ сохта ба истифода дода шаванд. маврид ба зикр аст ки дар ноҳияи муъминобод соҳаи маорифро ба пешравӣ дорад. дар идома барои саҳмгузорӣ дар рушди соҳа омода кардани насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ ба як қатор омӯзгорон ва собиқадорони соҳа сипосномаю ифтихорнома қадршиносӣ гардиданд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров солҳои охир бо бунёду ба истифодадиҳии биноҳои нави таълимӣ, кӯдакистонҳои типи нав, шароити таълиму тарбия ба замони муосир мутобиқ мешавад.
در دوره تعطیل تابستانه تعمیر و مجهزنمایی صنفخانه‌های تعلیمی نیز از واسطه‌های مهم فراهمسازی شرایط و امکانات برای خوانندگان در سال تحصیلی 2025-2026 میباشد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 که 4100 نفر خواننده تحصیل می‌نمایند، 125 صنفخانه از تعمیر برآورده شده با تجهیزات آموزشی، ایونیت و دیگر واسطه‌های تعلیم مجهز گردانیده شدند. امسال پورا 4 کورپوسی که در همین مؤسسه موجود است از تعمیر کپیلتلی برآورده شده. همچنین 140 متر کوبری سیستم گرمایده‌ای که فرسوده شده بود برای نو کردیم. چنین روند آمادگی در گیمنازی رقم 2 نیز در سطح بلند به راه مانده شده است. در این بارگاه تعلیم 1200 نفر خواننده تحصیل می‌نمایند. بعد تعمیر صنفخانه‌ها، راهروها، نصب ایونیت و دیگر واسطه‌های تعلیم که به پرثمر صورت گرفتن روند تحصیل از خودکنی فن‌های تعلیمی مساعدت می‌نماید، برای برگزاری درس‌های تربیت جسمانی تالار ورزشی مؤسسه نیز رنگ و بار کرده شده است. یکی از واسطه‌های کاری این در دوره تعطیل تابستانه گذرانیدن کارهای تعمیر و نوسازی مجهزنمایی صنفخانه‌ها و سال نو خوانش با روحیه تازه و بر هوا آغاز نمودن سال تحصیل میباشد. از این رو در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 نیز رنگ و بار، تعمیر و جابجاگذاری میز و کرسی، تخته صنفی، نصب ایونیت و دیگر واسطه‌های تکنیکی برای گذرانیدن رفت درس‌ها تا اول ماه اوگوست انجام داده شده. دوام ماه نورسانی که بار اول به صنف 1 قبول شدند، دوره مطابق شوی را پرثمر گذرانیدند. در دوم تعطیل حرکت نمودیم که برای خوانندگان شرایط مساعد فراهم نماییم. بنابر همین در همه صنفخانه‌ها تعمیر خوشصفت برآورده شده. برای آغاز سال تحصیل نو آماده نمود 90 نفر خوانندگان صنف 1 قبول کرده شد که در دوام 1 ماه آنها را مطابق شوی به درس گذرانده شد. در ناحیه باباجان غفورов جهت تعلیم و تربیت کودکان و نورسان 142 مؤسسه تعلیمی و 33 کودکستان فعالیت دارد. بهر فراگیری بیشتر کودکان جماعت دیهاتی اونجی به کودکستان در نزد مؤسسه تا مکتبی رقم 11 از طرف اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد بنای لایحه‌ای نو کودکستان آغاز کرده شده است. عین حال در این مؤسسه 321 نفر تربیت گیرندگان تعلیم و تربیت میگیرند. 995 نفر در نوبت ایستادند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که ساختمان بنای علاوگی برای 240 جای از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده است. در برابر آمادگی مؤسسه‌های تعلیمی به سال نو خوانش، در نزد 68 مؤسسه‌های تعلیمی ساحه معارف ناحیه باباجان غفورov جهت تربیت نسل نورس مرکز انکشاف کودک تشکیل و آماده شده است. به اطلاع مسئولین شعبه معارف ناحیه باباجان غفورov مؤسسه‌های تعلیمی به سال نو خوانش قبول خوانندگان و پرثمر گذرانیدن درس‌ها پررا آماده میباشند. در شهر وحدت با شکرگزاری از 34 سالی صاحب استقلالی وطن ساحه معارف رشد نموده، کارمندان سال تا سال دستاوردها را در این ساحه افزون می‌نمایند. شرکت خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر وحدت در دور جمهوریوی المپیادهای فنی سال تحصیل 2024 و نیم ساله اولی سال 2025 نظررس ارزیابی گردیده 104 نفر در دور منطقوی شرکت ورزیده، 6 نفر با مدال نقره، 31 نفر با مدال برنجی و در مجموع 37 نفر نظر به سال 2023 5 مدال زیاد می باشد. عین زمان در حدود شهر وحدت 158 مؤسسه تحصیلات عمومی، 1 گیمنازیا، 1 لیسه، 12 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی و 6 مؤسسه تحصیلات عمومی ابتدایی فعالیت می نمایند و تا امروز همه انشاءات تعلیمی تعمیر و ترمیم گردیده برای سال نو تحصیل آماده می باشند. در جاده بنیادکاری کارمندان ریاست معارف شهر وحدت بنیاد و نوسازی انشاءات تا مکتبی و تعلیمی را وسعت می‌بخشند. در آغاز سال خوانشی نو در حدود شهر وحدت 5 مکتب نو که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان صاحبکاران وطنی و ساکنان روی کار آمده است مورد استفاده قرار داده می شود.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолии кишварамон рушди илму маорифро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ эълон карда, дар ин раванд ҳоло ислоҳоту азнавсозии низоми маориф идома дорад. аз ҷумла бо мақсади амалӣ шудани ҳадафҳои созанда дар ноҳияи Раж ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёду азнавсозии 39 иншооти соҳа пешбинӣ шудааст. ин аст ки таи солҳои охир дар назди 27 муассисаи таълимӣ биноҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шуд. барои боз ҳам беҳтар шудани шароити таҳсили хонандагон дар дудастарин деҳа биноҳои замонавӣ, синфхонаҳои кушоду барҳаво, таҷҳизонидани биноҳои таълимӣ бо мизу курсӣ, мебел, компютер, шабакаи алоҳидаи гармдиҳӣ ва мустаҳкам намудани базаи моддии техникӣ ба пешрафти соҳа мусоидат намуд. аз раванди корҳои ободонӣ дар машварати августии омӯзгорон қайд гардид ки дар ҳудуди ҷомаатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия бо саҳми соҳибкорони ватандӯст даҳҳо биноҳои нави таълимӣ ба истифода дода шудааст, то барои таҳсили хонандагон шароитҳои замонавӣ муҳайё гардад. дар 115 муассисаи таълимӣ беш аз 32 000 нафар хонанда таҳсил дошта, дар соли нави таҳсил зиёда аст 2300 нафар ба синфи якум қабул шудааст. нотиқон дар баромади худ аз роҳу усулҳои нави таълиму тарбия, иштироки фаъолнаи хонандагон дар олимпиадаҳои фаннӣ, озмунҳои минтақавию ҷумҳуриявӣ, ҳамкории омӯзгорон бо волидон ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва савияи дониши хонандагон фикру андешаҳои худро баён доштанд. дар охири машварат ба як қатор омӯзгорони соҳибтаҷриба барои саҳмгузорӣ дар пешрафти таълиму тарбияи насли наврас ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. дар 42 муассисаи таълимии ноҳияи Тоҷикобод ҷиҳати омодагӣ ба соли нави таҳсил корҳои таъмиру навсозӣ ба анҷом расонида шуда барои баргузории дарсҳо омода шудаанд. ин тадбир дар давраи таътили тобистонаи хонандагон анҷом дода шудааст. ҳамзамон дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти ноҳия сохтмони иншооти ёрирасон, симфхонаҳои иловагӣ низ амалӣ шуда, дар ин давра 12 симфхона барои то 300 ҷойи нишаст сохта шудааст. дар соли нави хониш дар назар аст ки дар дигар муассисаҳое ки камбудиҳои ҷойи нишаст вуҷуд доранд, симфхонаҳои нави иловагӣ мавриди истифода қарор дода шавад. ҷиҳати пурсамар бо омодагӣ оғоз намудани соли таҳсил, истифодаи метод дар таълиму тарбияи хонандагон, фаҳмонидани моҳияти гузариш ба низоми нави баҳогузорӣ, баланд бардоштани сифати таҳсилот, азхудкунии дониш, муайянсозии сатҳи азхудкунии фанҳои таълимӣ аз ҷониби хонандагон ва дигар масъалаҳое вобаста ба беҳтар намудани раванди кору фаъолияти омӯзгорон бо ширкати масъулини муқомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия баргузор карда шуд. дар ноҳияи Лахш низ ҷиҳати омодагӣ ба соли нави хониш машварати корӣ доир шуд. гуфта шуд ки дар ноҳияи Лахш 61 муассисаи таълимӣ мавҷуд аст ки аз он 12 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ мебошад ва бо анҷоми корҳои навсозӣ таъмир ба соли нави хониш омода карда шудаанд. омӯзгороне ки дар муассисаҳои таълимӣ кору фаъолият менамоянд соҳибтахассус буда, аз шумораи умумӣ 1046 нафар, 609 нафар маълумоти олӣ дошта, 165 нафар тахассуси олӣ, 29 нафар хатмкунандагони донишгоҳҳои олии мамлакат тариқи квотаи президентӣ мебошанд. дар фарҷоми машварати кории мазкур ба як қатор хонандагони фаъол, омӯзгорони собиқадорони соҳаи илму маорифи ноҳияҳои Тоҷикобод ва Лахш сифосномаву ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотирмон тақдим карда шуд. бахшида ба оғози соли нави таҳсил дар ноҳияи шаҳри нав ҳамоиши омӯзгорон ва кормандони соҳаи маориф доир гардид. ба ин муносибат дар саҳни бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия намоиши дастовардҳои хонандагону омӯзгорон ва муассисаҳои томактабӣ ки давоми соли таҳсили 2024-2025 ба даст овардаанд пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. дар кори машварат намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, вазорати маориф ва илм, инчунин омӯзгорону мураббиён иштирок намуданд. баромадкунандагон роҷеъ ба дастоварду музаффариятҳои соҳаи маорифи ноҳия дар соли хониши сипарӣ гардида маъруза намуда нақшаву вазифаҳоро дар соли нави таҳсил манзури иштирокдорон карданд. зимнан қайд карда шуд ки ҳоло дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва марказҳои инкишофи кӯдак дар ноҳия дар умум 2624 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия ҷалб шуданд ки иҷрои нақшаи фарогирӣ 21,8% кӯдакони синни томактабиро ташкил медиҳад. ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи касбии кормандони соҳаи маориф 262 омӯзгор аз курсҳои бозомӯзӣ ва такмили ихтисос гузаштанд ва ин раванд ҳамоно идома дорад. маврид ба зикр аст ки шурӯъ аз имсол дар ҳамаи муассисаҳои таълимии мамлакат низоми нави баҳогузории 10 хола ҷорӣ карда шудааст.
زیرا توسط آن سطح واقعی دانش خوانندگان معین و فضای تحصیل با معیارهای بین المللی مطابق گردانیده می شود. حالا در ناحیه راجع به این مسئله سمینارهای آموزشی دایر گردیده ایستادند که در رفت آن فهمیش درست آموزگاران و خوانندگان نسبت این نظام بهاگذاری نو تقویت داده می شود. همزمان برای صفتاً بهتر نمودن روند تعلیم 14 نامگوی کتاب‌های درسی با مقدار 9400 عدد وارد شده با مؤسسه‌های تعلیمی دسترس گردیدند. برای ادامه تحصیل 913 نفر ختم کنندگان از قید مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذشتند که 81% شماره عمومی ختم کنندگان ناحیه را تشکیل می‌دهند. دستاوردهای خوانندگان و آموزگاران از آزمون و المپیادهای سطح جمهوریوی و بین المللی نسبت سالهای قبلی بیشتر گردیده است که از پیشرفت ساحه معارف ناحیه درک می‌دهد. حالا در ناحیه ساختمان 24 صنفخانه علاوگی در نزد 2 مؤسسه تعلیمی و 3 مؤسسه تا مکتبی برای 200 کودک جریان داشته در مهلت‌های معین گردیده به استفاده داده می‌شود. در ادامه همایش یک قطار آموزگاران و سابقه‌داران خدمت نشان داده برای فعالیت پرثمر مهنتی در رشد و انکشاف ساحه معارف، اشتراک فعالانه در چاره‌بینی‌های سیاسی و فرهنگی و سهم مناسب گذاشتن در تعلیم و تربیت نسل نورس با نشان اعلاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان سپاسنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قدردانی کرده شدند. در دایره نقشه چاره‌بینی‌ها با استقبال جشن 34مین سالگرد استقلال دولتی دوام 1 ماه میباشد که در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان از جانب کارخانه و تشکیلات دولتی و جماعت‌های شهرک و دهات هر شامگاه برنامه‌های فرهنگی فراغتی دایر می‌گردد. در ناحیه یاوان از جانب کارمندان شعبه معارف و تندرستی ناحیه برنامه فرهنگی تحت عنوان شکوه استقلال برگزار گردید. گزارش در این خصوص با مقصد ارجگذاری به استقلال دولتی و تحکیم روحیه وطندوستی و خودشناسی ملی در ناحیه یاوان برنامه فرهنگی ایدانه تحت عنوان شکوه استقلال برگزار گردید. این چاره‌بینی با تشبث شعبه معارف ناحیه دایر شده. در آن نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، آموزگاران، خوانندگان مؤسسات تعلیمی و فعالان ساحه اشتراک نمودند. در آغاز مسئولین شعبه معارف ناحیه سخنرانی نموده استقلال را بزرگترین دستاورد تاریخی ملت نامید و تاکید داشت که محض با شرافت این نعمت بی‌بها ساحه معارف در سمت تعلیم و تربیت نسل نورس و تشکل شخصیت سالم و وطندوست زمینه استوار پیدا کرده است. سپس برنامه پرمحتوای فرهنگی آماده نموده آموزگاران و خوانندگان، شعر و ترانه‌های وطندوستانه، صحنه‌های تربیوی، رقص و نمایش‌های هنری، روحیه حاضران را بالیده نموده، محبت و افتخار اشتراکچیان را نسبت به وطن باز هم تقویت بخشید. خوانندگان در راست استقلال، پیشوای ملت و آبادی تاجیکستان صاحب استقلال پارچه‌های ادبی قرائت نموده، صحنه‌های افاده‌کار تاریخ دولتسازی نوین تاجیکان را روی صحنه آوردند. در ادامه تجلیل کارمندان شعبه تندرستی ناحیه یاوان نیز برنامه فرهنگی دانه را راه‌اندازی نمودند که هنرنمای طبیبان و پرستاران را همچون افاده محبت و صداقت آنها به وطن و ملت بازگو می‌کرد. مسئولان ساحه ذکر نمودند که در زمان استقلال با دستگیری به‌واسطه دولت و حکومت کشور مخصوصاً پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان شرایط کار و سطح خدمت‌رسانی طبی کلاً بهتر گردیده مؤسسه‌های تندرستی ناحیه با تجهیزات معاصر و متخصصان صاحب‌کسب تامین شدند. اشتراکچیان با احساس بلند وطندوستی برنامه شکوه استقلال را به طور تنتنوی جنبست نمودند. بینندگان گرامی، در همین جا نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر سلامت باشید. با نخستین شعاع‌های آفتاب راه به دنیا می‌آید.